Izgrađeno kao simbol napretka mlade jugoslovenske nacije, Sajmište je tokom rata postalo ime koje izaziva strah i nelagodu. Sa ovog mesta od marta do maja 1942. godine preko 6.000 jevrejskih žena i dece gasnim kamionom dušegupkom odvedeno je u smrt. To nije bio kraj. Dok se sudbina srpskih Jevreja neumitno približavala svom poslednjem činu, jedno novo poglavlje se tek otvaralo. Sajmište je opet postalo srce tame porobljenog grada. Maja 1942. godine posljednja grupa Jevreja odvedena je sa Sajmišta na stratište u Jajincima. Kroz bodljikavu žicu sa prozora svog paviljona gledali su ih novi zatvorenici logora pristigli tek koji dan ranije. Logor je već imao novo ime. Anhaltelager Zemlin ili prihvatni logor Zemun. Do Zemuna, ovde do Beograda, putovali smo jedno 5-6 dana. Na par mjesta otvorili su vagone i ubacili nam leba. Za tim lebom bila jagma. Onaj koji je bio jači uhvatio je i pojio. Neki nisu ni okusili taj hleb. Voz nije stajao do Zemunske stanice. Kad smo izašli na stanici, tu nas čekala već vojska SS, ona se japsio. Tu su galama, kerova, to. I upravo do Sajmišta. Prešli smo Savu tada, pošto je most bio porušen, na splavu. Pratili su nas nemački vojnici koji su nas preuzeli, gestapovci neke vojnici koji su nas preuzeli na stanici železničkoj u Beogradu. Došli smo u logor, jedan za drugim onako kako se ide to. Preslušavali su nas ko smo, šta smo. Ali ono što je najinteresantnije, niko od nas nije bio pitan zašto je doveden u logor. Ratne operacije velikih razmera zahtevale su ogromne napore nemačke vojne industrije. Čak i na samom početku rata nemačka industrija je imala probleme da prati zamah ratnih dejstava, a kada su pretrpljeni prvi neuspesi, posebno oni na istoku, ratna mašinerija zapala je u ozbiljne teškoće. Smišljeno je jednostavno rešenje, prisilni rad zarobljenika. Godinu dana pre kraja rata, broj prisilnih radnika u Rajhu popeo se na preko 7,5 miliona ljudi. Iz svih krajeva okupirane zemlje počeli su da pristižu zarobljenici. Logor je ubrzo punio svoju utrobu. Kad su tamo mi izašli, a ljudi, to su kosturi, kad su došli tamo da uvatili se za žice i gledaju prema nama. Pa to je strašno bilo njih pogledati. To je bilo ko mravinjak, bre. To je bilo ne jedan, to je bilo 10 paviljona. U jednu su Crnogorci, u drugu Sremci, u treću iz Srbije, u četvrtu, šta ja znam. Tu je bilo teško jako izdržati. Svi su ljudi bili šantavi, bangavi, snega mnogo, hladno. I upali smo u Sajmište, mi ne znamo di smo. Logor je bio ograđen s onom velikom, dosta visokom bodljikavom žicom. Oko logora bile su one posmatračnice, na posmatračnicu bili su Nemci. Ko je god prišao toj žici, mislili su da hoće da bega negde. Poredali su nas pred kancelarijom, a kancelarija se nalazila u Kuli, sadašnjoj još uvek čitavoj. Jedan za drugim smo ušli.
za stolom je sedeo jedan mojih godina. Kad sam ja prišao stolu, pitao me na nemačkome name, forname, prezime, ime i onda šta sam bio u civilu. Ja sam rekao, ja sam bio tada državni tužilac, zamjenik državnog tužioca u Užicu. I onda smo posle bili tamo raspoređeni po paviljonima, ženske su imale posebno paviljon, a mi smo bili u paviljonu broj 3, to je jedan veliki, ogroman paviljon. Bilo je par hiljada, koliko ja onako mogu da procenim. To je bilo tamo, mi smo to zvali boksovi, oni kreveti, razumeš, i to je sve bilo popunjeno. A sa mnom je bio otac, majka, brat Dušan. I onda stric Nikola, strina Sava i brata strica Bogdan. Do kraja novembra 1941. godine ustanak u Srbiji je bio ugušen. U narednim mesecima otpor se premestio na teritoriju Bosne, to jest tadašnje kvislinške tvorevine Nezavisne države Hrvatske. Kako su partizani i četnici u to vreme na ovim prostorima već stvorili velike slobodne teritorije, Nemci su morali da reaguju. Zajedno sa ustaškim oružanim snagama, Nemci su otpočeli velike vojne operacije. Sa razbuktavanjem oružanih borbi na hiljade i hiljade zarobljenih civila i vojnika svakodnevno su pristizali u prihvatni logor Zemun. Logorski život ubrzano je uspostavljao svoja surova pravila. Ustajali rano ujutru neka fiskultura, doručak i opet poslije neka šetnja neka oko logora i po logoru. Onaj ko je malo bio pametniji, on sakrije ispod onih taraba da ne ide da trči. Psi su okolo, juri vas. Ako ne može da trčite, ko će da trči? Hrana je bila jako loša. Kad im se ćefne, onda nas kazne ceo dan da nam ne daju ništa, a onda nekad nam daju malo hleba, parčence jedno, ne znam da li ima, nema ni 5 grama. I na to kašiku pekmeza i neku vruću vodu dobiješ mjesto čaja i to nam je bilo sve. To su 100 grama proje u podne po upodne. I kuvani 2 lista kelja ukazano 100 kila i to je to. Kad sam mogao da sečem travu unutra da bude gušće, da bi nešto malo pojeo više da nađe trava, to je, treba naći da ima u džaku trave da se ubere. Da. Stomak je uvijek sve gore i gore kontrakcije činio, čulo se i presto on da radi, a poslije 2 mjeseca, a ovdje je počelo da mi se stvara pritisak u glavi i iznemoglost. To ne možete da zamislite leti kako bih izađem, probudim se od buva. Celo telo je crno, ovako je crno telo, ceo. I izađem pred paviljon i da tresem i istresem koliko istresem i tako se vratim. To je najveća muka bila. Po nekoliko puta noć sam morao ustati da istresem te silne buve. A bilo je dosta koje su imali trovanje. I se sećate toga? Pa kako ne, bre, povraćali. Povraćali proliv, to je uništavalo ljude. To je uništavalo, bre. Svaki dan neko je stradao. Iz zatvora su trpali na kola mrtvace. Meni su ostale sjećanje nekih špediterska kola velika i nabacaju ih kao bundeve odozgo. Ruka se vidi preko, natrpaju i tako dalje. I ja sam čuo da su ih sahranjivali tamo na Zemunsko groblje, a poslije si mi neko rekao da je bila i neka krečana pa su ih bacali tamo. Mnogo je umiralo, da zvao se neki Nikola se zvao, mi smo već malo navikli na to, jedno Nikolin transport. Po 20-30 se ubacuje u kola.
Pa ujutru kažem vam, kad izlazi, kad se on smiri, on ako je neko mrtav, bace ga bre u Savu. Sve bi jedan zvao me da vidim. Pogledaj, kaže. Pa kroz ona stakla nije se smio otvoriti prozor. A bilo je nezgodno, da vam kažem iskreno. Kad vi vidite da nose vašega druga mrtvoga, bace u Savu. Šta ćete vi? Vama je dosta jedli i pića. Od početka postojanja logora zatočenike su slali na rad van njegovog kruga, u filijale samog logora, sabirni logor organizacije TOT i radni logor na Dunavskoj Adi ostrva. Smrtnost u ovim logorima zbog teškog rada i jako loših uslova života je bila ogromna. Ostali logoraši koji su ostajali u krugu najčešće su bili iscrpljivani besmislenim poslovima, kopanjem rupa pa njihovim zatrpavanjem, čupanjem trave, sakupljanjem kamenčića. Pa to je bilo neko zemljište gdje nije bilo sagrađeno ništa, onda kopamo odavde tamo, natrag. Odeš na jedan kraj, onda kopaš, kopaj natrag i tako. Pa prvo nam je bilo da tamo skupljamo kamenje, pa to je bilo poniženje, razumeš. Tu ne smeš da lepo čušneš, razumeš, jer onako na pete, razumeš, ili da se onako saviješ. Ne, u polu čučećem stavu, razumeš, je li to tako. Ako slučajno, razumeš, je li vidi da si spustio se ili podigo, onda ćeš da dobiješ, razumeš, je li onom batinom, znaš. I onda to uzmeš kamenje, skupljaš i onda ga bacaš. Ideš dalje, razumeš, jer pa dalje druge skupljaš pa bacaš. Poniženje, razumeš. Znam da je i u Mađarskom bilo kanalizacija je bila zagušena. Mi smo morali svaki dan sa kofama da idemo tu, oni nam vadili iz onih jama, sipali i nosili smo to u Savu. To nam je najviše bio posao, po ceo dan tako bilo. 20 po 20 rade, onda 20 se odmaraju, nosimo. To nam je najbilo, to smrdili smo, svi smo smrdili. A nemaš vode da se umiješ. U Dečije 4 smo radili u radionici. Bila je radionica gdje su ljudi pravili koje šta. Tu su bili zanati, kovači, tišljeri, šta ja znam da. Mi smo deca vadili za saka eksere, pa ispravljali da damo njima da imaju, da. I onda smo mi izvadim na ekseri tamo 50-60, pa onda iskrivi na novo, da ne moram da vadim iz dasaka. Još imam uvek kad dođu, kad švaba naiđe, imam da ispravljam eksere. Dakle, to sami su mi sebi tražili kako da... Tu je bilo malo i toplije, tu se već i ložilo, bili su kovači koji su grejali vatru, pa onda smo grejemo dok ne... Jedan stoji na vratima, dežura dok ne dođe, kad idu švabe, mi onda radimo svoj posao. Kad nema švabe, idemo, pa se grejemo kod vatre, tako da smo i tu malo bolje suživili, da. Pripadnici unutrašnjeg logorskog obezbeđenja imali su potpunu vlast nad ostalim zatočenicima. Ali jedna grupa zatvorenika imala je nešto drugačiju ulogu i položaj u logorskoj organizaciji. Stalno osoblje ili personalci obavljali su sve pomoćne službe u logoru, od kuhinje, radionica do logorske pisarnice. Za ove potrebe Nemci su angažovali kvalifikovane ljude bez obzira na njihovu političku opredeljenost. Kako su među prvim zatočenicima uglavnom bili partizani i njihovi pomagači iz Srbije, tokom postojanja logora oni su najvećim delom sačinjavali grupu personalaca. Jedan od najvažnijih poslova koji su personalci obavljali u logoru bila je registracija zarobljenika. Svaki logoraš imao je svoj karton u kome su bili upisani najvažniji lični podaci. Kako i kad, gde i zašto je uhapšen, u koji logor se upućuje i u slučaju smrti njen razlog. Po 100 nas je određeno ovako, pa personal, u personal sam i ulazio i ja, ulazio i Šuster i krojač i sve to činili, ta grupa u 100. Celu noć, po 24 sata se sedi za mašinom sam sedeo. Nije to nikakav težak posao bio. To je mehanički samo ime, prezime, odakle si i gotovo. Jer u pitanje krivice
nisam ulazio, niti me se ticalo. Zna se, kad radiš u kancelariji sa Nemcima tu, upravo da si u neku ruku privilegovan. Ja sam bio privilegovan u tome smislu što sam bio pedantno radio, znao i nemački i znao naš jezik. Ljudi nisu od mene strašili, ja batinu nisam nosio, ne. Takozvana logorska samouprava podrazumevala je da zatvorenici preuzimaju ulogu logorskih policajaca, vođa radnih grupa i četa. Jedan od osnovnih zadataka, pored održavanja discipline, bio je i podgrevanje stalnog straha i nesigurnosti kod logoraša. Ovi ljudi koji su i sami bili logoraši, lako su prihvatali nove uloge i još lakše se identifikovali sa svojim učiteljima, često postajući i gori od njih. U arhipelagu nacističkih logora ovo je bio uobičajen slučaj. Bio neki čuveni ban koji nas je ganjao najviše. Taj ujutru kao neka fiskultura, trčanje, ko ne može padne, oni ga prebiše. A mene bi uvijek jedan rekao, zvali su me nadimak Bjelaš u bljez ispod klupe, ja sklonim ispod klupe da me ne vide. Uglavnom su Srbi to radili. Srbi. Recimo taj Bane, onda neki Mile tamo iz Slavonije i onda bilo je još tu koji su bili. Ali uglavnom Bane, on je bio naš komandant u paviljonu. On je stalno nosio tu batinu, taj štap je kao oklagija. I onda to obavio oko ruke kao kožicu i ide i samo mlata i koga dovati, razumiješ, jer ako ne pobegneš, moraš da se skloniš. Moraš da te on nesretne, razumiješ. Terate da trčiš, a taj ban ide okolo sa 2-3 kera, psa. I ako ne možete vi da trčite, te psa kidaju. A njega izmlate, pendreci. On je bio lep čovjek. Pa ja ne znam koliko je mogu imati godina, ali do 30 najviše. Lepo građen. Pa i kad ide sa uniforma, Nemačka, sve, pendrek i on. A Jugoslovenija kažu bio, ja ne znam. Begao sam da se ne sretnem samo sa njim, da se ne sretnem samo. Tuko jednog mog sudučana, kad god ga udari, on padne. Tuče po turu, kad god ga udari, taki udarac bio da ga uma sluši pa digne na novo, pa tako da. Ne znam šta je skrivio taj čovjek, ali dobio, ne znam, 10-15 batina i to onako zapravo da. I dvojica su, jedan s jedne strane, drugi s druge, ti legneš na klupu, kao preko klupe. I ne daj Bože. Sjećam se mene, kad su me udarili prvi put, udarili štapom i batinom. Pa niko te ne drži, nego ležiš sam, a ja skočio. Onak s klupe napred. A ona mi je dočeka potuče u nosu. Bogati. Sagni se opet. Batinaši, to je nekad sami izmisle da bi nekog izmlatili, a nekoga nemačke vlasti kaže ovoga. Recimo Bovan je moj Bovan, ja ga zovem Boj, došao je sa mnom iz Užica. Jedan česti železničar, stari čovjek, stradao zbog toga što je, kad su avioni leteli preko Sajmišta za Rumuniju i za on je blagosiljao avione američke i kaže smoždite i tako. Čuje Nikolić koji je bio batinaš tu i rekne Zulceru i pod štapom ubijeni. Tukli su ga i Zulcer ga je tuko ga je taj Nikolić, tukli su ga i drugi. To kad nekog dovate da tuku, onda tuku svi jer treba da vidi, a pogotovo ako gleda komandant, ako gleda neko od ovih, to je bila velika preporuka. Najviše su tukli
kad smo čekali ured za hranu. Onda im je ovako išli su pokraj one kolone i udarali su. Uvijek se moralo trčati kroz mesto. Ko bi išao polako iza ugla, te odjedanput taj policajac imao zadatak da nam daje uvijek ritam sa tim svojim štapom. Vidjela sam baš jednog mog komšiju iz Jarka i toliko sam plakala, ceo dan sam bila bolesna kad sam vidjela kad ga je tuko i štos batina stajao pored njih tamo i on je kad je slomio jednu uzeo drugu i još ga tuko i dalje. I eto, preživi čovjek. Samo preživi. Logorski policajci su nosili oko ruke oznaku policaj i drvene batine. Tokom vremena toliko su oguglali na zločine da su se čak i takmičili ko će koliko logoraša ubiti. Najviše su se cenili oni koji su čoveka mogli da ubiju jednim udarcem batine. Mađarski paviljon bio je poznat kao paviljon smrti. Prilikom masovnog trovanja hranom u letu 1942. godine, lekari su karantinski smestili logoraše u mađarski paviljon. Svi su pobijeni. Od tada ovaj paviljon isključivo je korišćen kao mučilište i gubilište. Logoraši su ubijani čekićima i metalnim šipkama. Iz mađarskog paviljona logoraši nisu izlazili živi. Pričali su mi ovi unutra, kaže, eno tamo je mađarski paviljon i pravo da vam kažem, ja nikada nisam tamo ni prilazio. Nisam ni prilazio. U paviljon mađarski su trpali krivce, a trpali su i one koji bi se razbolili, koji nisu bili za ambulantu. I ga strpa tamo, pa ili umre, ili ga obesi, ili ga ubije, prebije, ili tako. Ko uđe u mađarski paviljon, taj nije smeo da izađe iz mađarskog paviljona. Da ne bi pričao šta se tamo dešava. Samo dan nakon što je posljednja grupa Jevreja napustila logor, logorska bolnica primila je prve pacijente. Nalazila se ovde, u paviljonu zadužbine Nikole Spasića. U prizemlju je bilo smešteno 100 kreveta, na gornjem spratu još oko 50. Takođe je postojala improvizovana zubna ordinacija i apoteka. Lekarsko osoblje spavalo je u bolnici. Bolnica je ostala onaka kakva je bila posle Jevreja. Tamo je služba funkcionisala za vreme Jevreja odlično. Onda su došli doktor Stevanović, Anđelković i oni su bili logoraši i logoraše su tretirali najbolje. To su toliko bili požrtovani ljudi. Radili su tamo koji u svakoj bolnici. Za njih nije postojalo razlike četnik onaj, jer se nije ni znalo, svako je bio tamo bolesnik. Ništa nije bilo, ni čaršafa, ni jastučnica, ni ništa, samo slamanica, slama i daske. Ali je bolnica bila grejana i to nam je bilo bolje. Tu nisu smeli ulaziti unutra ovi sa štapom, a to je bilo pozitivno. Ali nisu imali ništa da liječe, recimo ove koje prebije bane ili neki drugi batinaši, pa onda im istrune i to ognoji se, ovo debelo meso nad trtom i tud. I onda ovi lekari same noževe su dezinficirali i to im s tim gunuli, nisu imali prava sredstva i nisu imali zavojak toliko, nego su sa dekoliri trakama ovima što je za parade i za proslave u salama belo samo. S tim su mazali, pa kad to se nalijepi onda opet skidaju, opet i tako su liječili. Tu sam ja operisan tamo,
Onda to bilo, nije to bilo fater, nego neke papirine su to stavljali nam tu, razumeš, to. Hrana je bila isto, razumeš, kao i ovamo, loša. I uletim ja da vidim svoga oca. Vidim da ne daje znake. Nije još izdahnuo, ali viče Maro! Nakon. Daj mi malo varenke. Jel znaš šta varenke? Mlijeko. I viče mi, a tata, kako si? Ne odgovara ništa. I to mu je bila posljednja reč. Izdahnuje. I vidio sam kad su ga izbacili napolje na gomilu tamo gde su slagali te mrtvace. Iz bolnice je nosio onaj Guša, kažu, koji su nešto pratili. Evo Guša. Treći put, 3-4 kola od nas. Sve skidaju gole. Ljudi, svaki bude go kad bacaju. Kad je bacaju. Ko fatike bacaju samo jedno po jedna ide. Po 20, po 25 na tovare kola njegova. On sa 2 konja vuku ta kola, da. Doktor Stevanović, koji će ostati upamćen po svojoj požrtvovanosti, je za svakog logoraša prebijenog do smrti ili umrlog usled izgladnelosti i iscrpljenosti ispisivao inanicio, izmišljenu dijagnozu koja je trebala da ostavi trag o zločinu. 25. septembra štabski lekar Winkler, nakon obilaska logora, zapisao je da u njemu dnevno umire do 100 osoba. Logoraš nigde nije siguran. Postoji velika šansa da umre pod batinama u bilo koje doba dana ili noći, često bez ikakvog razloga. Oni koji nisu ubijeni pod udarcima batinaša umirali su od grupnih mučenja, zloglasnih egzercira. To je izutra, kad se ustane, onda egzercir se vrši posle spavanja, ujutru. A egzercir je u stvari bio radi isprcivanja, iscrpljivanja. Još nešto, egzercir je bio radi uterivanja straha, discipline i reda. Svi, razumeš, jeli tamo koliko god nas je bilo, svi trčimo, razumeš, i onda to, onda naredi da legneš, onda udariš, razumeš, jer glavu do noge ispred tebe u noge. Onda ispraviš se, onda opet levo ideš da se valjaš, pa desno ideš da se valjaš. Znam da je moj otac pričao, opije se od beganja, pa kad mogu da trči posle, dok se podigne od valjanja, on potrečao, pa onaj kaže, kućeš na mene pa štapam da ga udardaš, a ja ne vidim, kaže, na koga trčim, jer opio sam se od trčanja, da. Tu je znalo da bude i mrtvi da ostane. Možete misliti, razumiješ, jeli onako izdureni, razumiješ, jeli da valjaju se levo, valjaju desno po 10-15 metara i tako. Onda opet usta, razumiješ, jeli pa trči. Najstrašniji egzercir održan je 14. jula. Samo zato što smo inače nalazili se u stroju, baš tada smo se nalazili u stroju za ručak, po četama, 100, i tada nas je prepuno sajmište bilo. Što seljaka, što građana iz Srbije. Međutim, Mertes se kupo i otud kako izašao, ovi seljaci viknu,
kad ćemo kući. Naš Mertestu, on nešto bio raspoložen. On im rekne, kaže, uskoro, znaš. Čuli še te reči uskoro, nastane živeo. Tada je bio još Reisinger, komandant. Čuje on i on to shvati kao pobunu i onda naredi ne egrsij, nego trčanje. Ne samo da nas je on gonio, nego nas su gonili psi. On je pse huškao. Još gore što je bilo, koji bi pao dole slučajno ili zbog iscrpljenosti ili šta li, odmah bi ga štapovima ovi policajci. Sam komandant je jurio ko besan i onda je on vodio psa, 2 psi su jurišali, čupali. Ko padne ovde, sam komandant je uzimao pa ubio. Motkom koju je vodio. Ili pištoljem. On je i pištolj vadio pa je ubio. To je još najbolja, smrt. Tada je oko 1000 skupljeno mrtvih leševa. Popadali i pobijenih i od sunca i od ljudske ruke. Iako je logor bio zatvoren svet koji je funkcionisao po svojim pravilima i po svom ritmu, svaka pa i najmanja promena vojne situacije imala je odraza na funkcionisanje logora. A tokom 1943. godine situacija je počela iz korena da se menja. Italija je kapitulirala. Nemački porazi su se nizali. Potreba za radnom snagom postala je ogromna. Po prvi put u logor su dovođene u značajnom broju i žene. Bila je jedna Švabica, Ketika se zvala, ta Ketika je bila kao kapa tamo, ali nije bila zločesta, nisu baš žene tako jaukale kad je ona udarala. Ona kazne nas kao jednu batinu i onda i pošto sam ja se lečila kod Stojanovića, tako da sam ja izbegla, da nisam dobila, ali ni ove žene nisu tako vriskale, ni jaukale kad ona udara, jer i ona je bila logorašica. Mi nismo ništa radile, to je jedino bila povlastica, da mi nismo ništa radile, da sam ja mogla zato i da gladujem, zato što mogu da ležim ceo dan, da ništa ne radim. Mi nismo ništa radile. Meni je baš bilo najteže to što sam dobila taj izveštaj da nemam roditelja, da mi je sestra ubijena, da mi su roditelji ubijeni, da je kuća zapaljena, i što njega vidim jedinog tu, pa sad treba i njega još da izgubim ili Bog zna kakav će biti i naš svršetak. Eto to, bilo mi je teško, jako mi je bilo teško. Pored polne, promenila se i nacionalna struktura logoraša. Još uvek je najviše bilo srpskog stanovništva sa teritorije NDH, ali su u tom periodu počele da pristižu i kolone hrvatskih, muslimanskih, grčkih, albanskih, jevrejskih, pa čak i italijanskih zarobljenika. Oni sposobni za rad gotovo odmah su upućivani na rad u fabrike i na imanja na teritoriji Rajha. Oni slabiji završavali su svoj životni put tu, u logoru Zemun. Ne mali broj zatvorenika prihvatnog logora Zemun skončao je i u gasnim komorama Auschwitza i Mauthausena. U proleće 1943. godine planirana je čak izgradnja krematorijuma u krugu logora Sajmište. Određeno je mesto, dobijeni su naručeni nacrti i angažovan preduzimač izvesni Aleksandar Duhanov iz Beograda. Krajem marta čak je šlepovima dopremljena specijalna šamotna cigla za izgradnju krematorijuma. Od svega se odustalo krajem te godine, a posmrtni ostaci desetina hiljada ubijenih u Jajincima i na drugim stratištima uništena su na drugi način.
grmi okolo tamo po Beogradu, vamo tamo, mi zatvoreni ništa. Popnemo se mi, ja sam se bar popeo, ne znam koliko ih je još, i nađemo neke pukotine, neke rupe, to je bilo od drveta taj paviljon. I ja sam gledao kako idu i kako saveznici, kako izgledaju. Ali su toliko visoko letli da sam ja kroz tu rupu samo jedva nazirao svud po nebu svjetlucanje kao ono kad one žižci u polju. Kad je pala bomba na vrata i kad je slušala na vrata, onda smo begali napolje, imali sve to, već smo morali da begam napolje. Jer to je paviljon, bi pada staklo od gore, seče. Odjedanput tres, nestade polovina ove strane 4. paviljona gdje su bili omladinici. Ko je ostao živ ne znam. Ja sam počeo bežati na glavni izlaz, pa nisam mogao tamo. Opet je negdje blizu pala, pa je padalo ono od trstike i ono maltera, što je bilo na glavnom ulazu. Kada to su počele one grede da se ruše, pa to je bilo lobljenje i oni naših ležajeva. Ko je bio gore na ležaju tog puta, taj je rijetko koji da preživio. Jedino koji je, razumiješ, bio dole, niže, razumiješ, da nije bio tamo. I tu je bilo opasnosti, razumiješ, a ono pogotovo tamo. Ja sam bio mali, pa nisam znao, ja lego no zid jedan, kad je počela bomba padaju. I kaže jedan sudržan bio tu, nemoj dete, kaže, zid ako padne zid, kaže, zatrpat će me tu. Da legnem pa te gdje su spavali u boksove. Bolje legnem u boks, jer to je na 3 sprata, pa onda neće probiti sve ono staklo. Tako sam ja tu se spasao. I ja se uspijem u jednu već rupu, i da li je ona od juče bila ili je danas ta što je pala, što je otvorila vrata. Ja u nju, ali već ne možeš ići u dubinu, već samo da na drugog čovjeka metneš noge i telo, a ovo kao malo nasipa metnem glavu još koliko sam mogao. Drugi je iza mene dotrčao od nekale. On je lego, on i ja smo isto, i svi smo izgleda od straha, većina nas držali tako ruku i u agoniji nismo znali šta radimo ni šta mislimo. Ja sam čuo tu trubu, tu sirenu, i to dugo sam je čuo, možda nekoliko sekundi, 30 sekundi, ali eksploziju nisam čuo od bombe, a bomba je bila oko 500 kilograma. Pogledam to preko svojih ruku i vidim onoga što nije imao kud da se sakrije. Mozak mu pao preko dlanova, kamen tu se zadržao iza njega, iza ruke, mozak tu, krv, i onda se ja dignem i idem u kuhinju. Otac je poginuo odmah kad je prvo bombardovanje bilo logora. Svi traže svoga. A on je, pričao sam kako je bilo, on je mene držao za ruku i vuko me napred. A ja vukčem nazad. I kako se desilo da sam ja izvukao se. I od mene na 3 metra. To sam, otprilike 3 metra nisam ja merio. Bilo je sve pokarano. Broj 3. Onda izašli smo u krug tamo. Tu su neki počeli i pokušali su, iskoristili su neki da beže, jer su bile oštećene i ograde. Jedno 50 ljudi juri prema, sad je gdje sad pumpa, prema toj žici.
Gdje mi ja za njima, velim, sigurno bježe, sigurno Švabe ne pucaju, ne daju otpor. Kad smo mi prišli bliže, prvi od ove moje kolone počeli oko žice da se penju, sa mosta se otvori vatra mitraljezka, obični mitraljez, pa i čak onaj protivavionac, tuče po njima. Oni ostanu neki na žici, neki padaju, neki se drže na žici rukom, pa se opet padne. To je taj prizor, kad bi se moglo nekako naslikati i dočarati, to je strašno bilo za mene. I onda kad je prešlo bombardovanje, onda se tražimo gdje ko. Otac traži mene, ja tražim njega. I dođemo kod mojih stvari, tako otac me nađe tu, dođe, on nađe mene, tu smo se snašli onda kad bombardovanje je prešlo, da. Posle kad je to stalo, onda su oni prebrojavali, postrojavali nas, prebrojavali, Bane, Kisić, i tu je bio i Zulicer i svi ti drugi, pa će predati valjda raport komandantu. Posle su i oni slagali, izgleda da je bilo možda i 120 mrtvi, koliko ja mislim i koliko smo pričali između sebe, koji su to ipak znali i koliko je moglo otići pre nas. Tačno mesec dana od bombardovanja logor je predat na upravu hrvatskoj policiji. U logoru je ostao predstavnik Nemaca. On je kontrolisao da novi logoraši odlaze u nemačke logore. U drugoj polovini jula 1944. godine Sajmište je konačno utihnulo. Prema sačuvanim, proverenim istorijskim podacima, kroz prihvatni logor Zemun prošlo je 31.972 zatočenika. Oba pola, uglavnom Srba, ali i Jevreja, Hrvata, Muslimana, Grka, Albanaca, Italijana i drugih. U samom logoru ili neposredno posle odvođenja iz njega ubijeno je 10.636 ljudi ili svaki treći zatvorenik. Prosečno je svakog dana 13 zatočenika gubilo svoj život. Ove brojke treba prihvatiti kao donju granicu. Stvaran broj verovatno je mnogo veći. Nakon rata, novo uspostavljena vlast kao da nije znala ili nije htela da na pravi način obeleži ovo mesto užasnog stradanja i patnji. Pored spomenika na Keju postoji još samo jedna skromna spomen ploča. Beograd se u decenijama nakon Drugog svetskog rata širio i razvijao. Sajmište, nekad na obodu grada, postao je njegov centar. U paviljone u kojima su logoraši umirali i bili mučeni, uselili su se ljudi, stvarale su se porodice, rađala deca. Vreme patnji kao da je odgurnuto u stranu. Stara mudrost kaže da onaj koji zaboravlja šta mu se desilo, otvara vrata da se događaji ponove. Nacija poput naše, koja je imala tako komplikovanu savremenu istoriju, trebala bi ozbiljno da porazmisli o tome, dok još ima vremena.